una di degnota, vedi? E ne vordaš jedan kanoška iksenca c'è? Hey, Stisa! Ciao! Belgite da Seite Cit! Ort wenn sie Minisguard tot spezial per te on air da mai einten l'aria in se declera, ma oh, specie, also sto me concentrar spert per me placeren dretg. Oh. Ah. Wow, c'è clet, je tot je bagn. Non si un satz però becengal einten l'aria, ma bagn giumez, sen in una plazza aviatica tot unica. E che è precis co no ci sun ossa gist ma tschentada. Sas no? E precis bagn vegna a Samedan. La Plazza aviatica de Samedan è con 1707 metri sul mar la più alta plazza aviatica dell'Europa. Già da più di 87 anni parten e vegn con aviuns feci differenti. Aviuns pins, jets privati, helicopters de salvament e aviuns della scuola de sgular. Grandi aviuns come quella Boeing 737 si sentono mo in cas feci speciali co. Perché la pista è bo feci lunga. Plina von dati el tower ne un sistema speciale per se cschentan. Als pilots e les pilotes ston sets esser feci attents a se cschentan sin vesida. Perquai alla Plazza aviatica è mo virtu durant il dì cu ch'ins vezza la pista. La noc è ella bo illuminata. All'inviern marscha schon a dina in a massa. Piars jets privats con turistas e turistas se centan 10 persone murezzi. Denton e la rega è una massa de fa con la stagione de skis. Se centà a Samedan è pils pilots e les pilotas in a sfida. Surtot per vai dels colms, dell'aria fina, la neuf e del vent. A forza gest per vai de quai è quella plazza aviatica de Samedan schon adina in liug tot special. Wow, che aventura! Ma che è anche dei bec tot. Sen la plazza aviatica dati becengal aeroplans ci partan e placen, nasen in tal lia capita anche bler dapli. E perché taror c'è è da lavar bot la domani. Buondì all'aeroport de Samedan. In dieser Mustür. E l'aeroport Sves dorme a mo. Ma al personal è schon plein lavurs. Tower Kombi, guten Morgen. Guten Morgen, Jamal. Du kannst auf der Piste. Dankeschön. Avanti pon partir o placiare aviuns, es ne per rumir la pista della naif. So langsam kommt, bist sauber. So, amo in quartest, schon tot es süd, e l'ura es Jamal content. Also, Pist ist sauber und trocken. Tower hat verstanden, die Piste ist 3x Nil, 3x trocken, sauber und trocken. Verstanden, danke dir. In declera, la pista è sütta, l'aeroport è di meno pronto. Ed era anche il hangar della rega sull'aeroport de Samedan, e se fin già lüm. Jumel 800 ist gut gewesen? Okay, tipptopp. Am Morgen mache ich einmal Strom auf den Helikopter. Dann testen wir alle Instrumente im Cockpit testen, schauen, dass alle Knöpfe am richtigen Ort sind, weil gestern ist ein Kollege von mir geflogen. Und anschliessend dann gehe ich einmal um den Helikopter herum. Das ist der sogenannte Daily Check, wo dann alles nochmal von Auge und von Hand kontrolliert wird, die ganzen technischen Installationen im Helikopter. Dann noch der letzte. Giusto curce tot es pronto e controlla. Ja, Unterschrift geben. Arriva al primo alarm. Jetzt haben wir schon einen Einsatz. He? Gut. La rega parta. E torna poco più tardi da ses prim servezza. Intanto ci dà l'ora pel heli kerosin e pel team coffein. Arriva fin già al prossimo alarm.
und mal Display, Snowboardsturz, Oberschenkel und Nackenschmerzen. Verwillen. Ma der sperlarega e questo cenair placciano e partono più aviuns sull'aeroporto di Samedan. Co prossimo, questo avion del typ Husky della scuola di sgular. Gut. Da ist klarer Master Switch, Alternator, Avionics. Und da haben wir den zweiten gekommen, der ist 833, wir arbeiten auf dem. Oder? So ein Sponder, Altimeter, habe ich jetzt einen umgebaut. Auch mit. Ma prima del tutto vorrei stare in avanti la passione dal scuoler. E il bello è che va in liet, che vengo, che non mai visto in avion, e c'è la film possono scuoler in turno solet e sono piloti. Svolare Samedan pretende bler talent dels pilots e delle pilotes. Sfides da ein po' diverses. Geografie. Wir sind in den Bergen. Wenn man sich denkt, ja, im Flachland dort ist einfach, man kann gerade ausfliegen, hat die ganze Topografie nicht. Da oben mit Windsystem, mit Wetter, mit Temperaturen, die kalt sein können, aber auch sehr warm. Das macht es ganz spannender. Plus auch, eben, der Flugplatz hat zum Teil sehr viel Verkehr, zum Teil sehr wenig. Das heisst, man hat sehr viele Abwechslungen da oben. Da musst du ein bisschen suchen gehen mit dem. Da, noch mal ein bisschen reduzieren und dann kommt er dann. Aha, ja, aber jetzt wäre er gekommen. E fin già sono su o sulle piste dell'aeroporto di Samedan e joden questa vezzuda. Platz auf 3 und das Heck am Boden. Am Boden und einfach wieder Gas geben. Aus den 3 Punkten angelassen. Okay. Co provincia dretg aeroport ha Samedan a su nominats planespotters, als fans de aviuns con lur grandes cameras. Ad una in cerca della prossima fotografia des bels aviuns an la culissa alba. Position. Snowpark, Engadin Airport. Ja, da sieht man auch gut aus. Questo sul PC 12 ci dei partiti qua. Ja, era bello, era speciale, colore, ci sa un po' sera su, un po' nei vu ed era una bella culissa con gli aviuns in la nave, che era speciale da Samedan. Samedan ci puoi fotografare gli aviuns che ci sono nella nave. E l'ora viene fin già der cestur. Le macchine tornano in garage, il personale va a casa e per l'aeroporto è un nome. Buonanotte e fin domani. E spero in massa aviuns pi grands e pi pitschens, dati in la Plazza aviatica a Samedan surtot helicopters. E che da tutte sorts, pitschens, grands, helicopters da salvament, ma da transport. E scutiental helicopter vin en somma da sgular, che vordain se nossen zusammen. Sco in avion a al helicopter in propeller con quel che sa sgular. No auter che in avion al helicopter siu propeller sin tetg. E cauven quel num naus rotur. Als biars helicopters hanno un implipin rotur e la cheua. Per saver sgular stabil, sto la pilota Claudia manegia quels dus roturs al medem moment. Sgular in helicopter ha una complexa causa. Il cockpit dell'helicopter dà una massa tecnica alla pilota trova tutti i spaisements per manevrar. Col maunzaniester tegna ella in governai che vezza o in texkin freinde maun da din auto. Un trevit quel sa ella mi dà i angul delle spalle del rotur ad a gas, a schaia che l'helicopter se salza ni se sbassa. Hop! L'helicopter è all'aria. Qua i bo pedales de frenani da gas, con quelles pedales stabilisce Claudia al helicopter. Les pedales manipulation il rotur pli pinvit la cheua. Culpa i dretg sinister saila da gas a pli pauc gas il rotur. Ma da co trovi insomma quel.
Cioè des buco a rotur, mas l'helicopter fetg sperten tuan se sez. Posort controlla a Claudia vegnes fetg sturna. Oh je! Ma c'è cletg funzionesce tot tip top. Claudia ha tot sot controlla e l'helicopter è stabilza l'aria. Cioè cool! Quel quasi magia, una miracla tecnologica. Con suo helicopter vol Claudia a bresse sgular in liug all'auta. Perquai dati al terzo instrument, un governai che avesse un po' oschi un joystick da giux. Con schmecca quel governai ed in una direzione si muove il helicopter in quella direzione. Dretg, sanister, a navon ed a navos. Quel governai influenzesce il rotur sin tetg. Quel si evolve la direzione che Claudia vuol sgular e change gole l'helicopter in quella direzione. Poi è stata la 10ª lezione di sgular helicopter. Ed il culai, con un helicopter sa Claudia se tschentan grad naua che la vol. Bun, sco proxim stoi an quel cas per tot prezzi an prenden de decr con helicopter. Che veseva orshi cool, bitch. E se te vuoi sapere dapli della Plazza aviatica da Samedan, allora do ein tencit tiz contrast questa domenica. Tante nox per oggi, fogger te gel e fin la prossima. Ciao ciao!